thlir tu zong zong te chibeile vek ule Bollywood actor Sushant Singh Rajput boral na chungchang thubuai kalzela thuthar hria tur a ombel zela engtiangin nge CBI lam hian thuto pan siam don ti chu mitin hria chak le nga hlel ani arin om Kanshiat angin SSR thihna thubuaya drugsman kholo le zor chwa thubuain ngai ven a hlo ta hle maya SSR thihna chungchang chhuina kai hnoi chu ni thau ma se nu chui tu te hi drugs thubuai lama hian an peng thui tama ma MO ti mai po a olta Kanshiat angin SSR boran na chungchang thubuai hi National Agency pathumin thapui tho tak mewin an chuya tundin hmona thutop siamna anla nei theilo zel boka SSR chungte po in hemi chungchanga hian hlo thona an nei ni in The Hindustan News chuan atarlang The Hindustan News vekin atarlan danin SSR chungko Ukil Vikas Singh po in thuthar lakhom tu te ma a case thui tu te chu drugs thubuai rungot boi puya apua case chu eng angin nge a kalzel a hriat lo thote asoya thubuai chui ani atanga vo in thleng hian CBI te po in press conference voi khat po anla nei lawa chu wangin he case chuina chungchanga hian kalom lo ani atibok kan video ma salama kan tarlan ta kang khan nimin September ni somhni panga khan SSR thina thubuai kalzela rui lo kai noya actress Rakul Preet Singh NCB ten thuzo fia torin an ko ani kha NCB te hian dar karli chung zona an zota Rakul Preet Singh hian chomhalam dar somle achan veya NCB office athlenga chohnu dar ni le achan veya NCB office hi achwa san le ani Report in atarlan danin Rakul Preet Singh hian ria Chakraborty ne na drugs chungchanga WhatsApp chat kaltlanga an in biak na chu adik ti asoya ama ero chu drugs ero ati ngai lo thu asoi ve bok ani hemi chungchanga hian Rakul Preet Singh hian medical test nei a in huam thu NCB te ma a hian asoi bok nia tarlan ani Rakul Preet Singh hian rui hlo kai hnoi thubuaya an man to zong zong te hi voi khatma ala mu ngai lo thu asoi boka atua tinen po a mai chana zona zo achul ani po in a in huam thu NCB te ma a hian asoi ni in antar lang Nimin Khan Rakul Preet Singh ba ka hian Deepika Padukone manager Charisma Prakash le Dharma Production Director Srijit Ravi Prasad NCB te hian zona an zot bok ani Dharma Production nei tu hi film producer Karan Johar ta ani a NCB team te hian Srijit Ravi Prasad in hi andap tumin kanza thahnem tak an lo man sakto ani NCB te ma a Rakul Preet Singh hian kumsang ni somparia thwa chap chat an man sak chu soi fe in ria Chakraborty ta akol sakni in asoya WhatsApp kaltlang veka ria Chakraborty in drugs akol mek chu aron lam hun tor azo thu asoi ni in The Hindustan News te chuan antar lang Ama in ria Chakraborty in NCB te ma a Rakul Preet Singh hian drugs hi alak thin thu asoi to awangin NCB lam te hian Rakul Preet Singh thu soi hi an ring vak lo ni in report chuan atar lang bok Rakul Preet Singh hian drugs hi tingai lo le in nam hnoina asoi ang hian nei lo po ni se an chen na ina drugs ada le akol awang shim shim po hian dan ma a chuan thiam lo chang le dan bo chiat na ani ti in report chuan atar lang boka Rakul Preet Singh hian NCB te ma a drug supplier ming pakhat aron soi chuak vele ni in antar langa he drug supplier Sritis Prasad baka hian celebrities pali te ming NCB te ma a hian asoi lang vele niya tarlan ani heng celebrities pali te hi drug supplier Sritis Prasad hian drugs apechin ni in asoi bok kan video masalama kan ron tarlan tak ang khan vo in hian actress pathum Deepika Padukone Sara Ali Khan le Shraddha Kapoor te chu NCB te ma a an in lan ve dona anni pathum po hi drugs kai hnoi awanga ko anni a anni ho po hian engtiangin nge NCB te ma a thiam thu an soidon longai changle phot mai ila Report in atarlan zel danin Deepika Padukone pasal Ranveer Singh anupui NCB ten zona anzo huna choi om adil ni in ansoya Deepika Padukone hian taksa hrisel lo na anei baka achanga lo thon thut nei chang anei awanga apasal hian choi om dil ni in tarlan ani he thubwa sailai hi chuan an phalsak le phalsak lo engma thu chiang a om lo ani SSR thina thubuai rui hlo kai hnoya kan video ma sa a film producer Karan Johar chungchang kan ron tar lang to a
kumsang ni som pakwa July ni som ni pasaria Karan Johar chen na ina party an man na a drugs an mang nge ya rin na lian tak a om ani kha tarlan danin he party na a hian cocaine an mang nia soi a oma he party an man na video hi party an man zo tuk July ni som ni pariata khan social media lama post ani a he video hian ngai ven a hlo chho tan ta ani Aj tak news in atarlan dan chuan Karan Johar po hi rui hlo kai hnoya hian NCB ten an kau ve mai an rin tho an ron tar langa tin he party na a til vete Deepika Padukone Malaika Arora Arjun Kapoor Sahid Kapoor Varun Dhawan Vicky Kausal Ranbir Kapoor Sahid Kapoor anupui Mira Rajput te po an tel ve bok awangin NCB te hi an machon lawang ti asoi thei talo ta ani Rakhi Sawant dancer model actress ni bok chuan Bollywood chunga meiche tam takin drugs anti na chan nia asoidan chuan an taksa ti chernan le anril cham nalaka an inven nan tam tak chuan drugs hi an mang thin ani atibok kan video masalama khan kan ron tar lang to a Ria Chakraborty unaw pa Sovik Chakraborty le Dipesh Sawan te chu kotin NCB te chu an dil angin zo na zo an phal saka ama ero chu ko thutluk na angin jail chunga kalchilin zo na hi an zo don ni in news nation chuan atar lang bok kan tarlan tak ang khan vo in hian Sara Ali Khan Shraddha Kapoor le Deepika Padukone te NCB ten zo na an zo dona Heru ilho ka inhoi thubuaya Sara Ali Khan le Shraddha Kapoor te ming hi SSR farmhouse caretaker Louis Rahis le boatman Jagdish te NCB te ma a an in puan na atanga drugs an khoi chin thu hi hriat chwa ani a NCB te hian zona an zo don ani Z News in atarlan dan Sara Ali Khan drugs kai hnoya zona NCB ten an zo tor nia an rin an tarlana chuan drugs iti thinim tu soi atanga la thin nge ini tunge pe thin che engtin nge payment iti thin Ria Chakraborty nen atangin drugs ila thinim Ria Chakraborty nen engtin nge inin hriat Ria Chakraborty nen engtika tangin nge inin hmel hriat SSR nen holiday trip in nei to em Ria Chakraborty in Kedarnath film in shooting line SSR bula drugs ati thin ati chea adikim Karamjit Singan I ina parcel aron thon rengem vai engzat nge aron thona engtin nge payment iti thin ti te chu an zo na lar zol tol nia an rin an ron tar lan te chu ani khati zong kha Sushant Singh Rajput thihna thubuai chui zel na le akai noi kan ron ti chwa thei chu ni le phot mai se thir tu te ni man nuam mutui mangtha ule